Shubor nakaslem jong unongsan hima. Haga khatnyo tarik ubanai risau Arhajar Arpuar, kidukhat berkinong ketkam na kikunhun seng bahalang ka West Khasi Hills, kilalit bantur kansan haka jaka badang shnai ka pandal, ban pinkre ya ka jingwan jong menteri rangba ka sorkar jilla ukwandat ki sangma, haka khat pra tarik ubanai risau Arhajar Arpuar, hamadan New Nongston. Kita kikunhun seng bahalang kikuntop ya ka HYC, ka WKSU sengkmi, ka MYF, ka UHM West Khasi Hills District, bat ka WYF sengkmi, bat nakaliang kinongkit kam jong kitegi kunhun, kila itu baka jinglit tur bat kanra ka jongki hakate ka jaka badang shnai ka pandal, kalong manit ban kanrai ki barjala ki bawan tray, yakate ka pandal, lagi don ni em ki kot kisla ki babiang. Sho kila itu hakate ka jing kanra kitegi kunhun, kila lap shibun ki barjala, ki bawan ban tray ki bambiang ki kot kisla, kum ka labor. Nakaliang ki jongki, kila pensange ya kate ka jingtre, bat kimsha bantre hadian kata, nakaliang jo kontraktor ula karpat ban penbiang i got kisla, kanang ban pendep kloy, namar ban shnai ka pandal, banwan menteri rangba. Kumta nakaliang jong kita ikun hun, kila bata ban penbiang shwai i got kisla, shwa bantre, henry hadian bo kontraktor ula la ban penbiang i got kisla, la sya biang bantre. Nakaliang jong iki sembhalang po West Khasi Hills District, kebentuk HYC West Khasi Hills District, WKSU Sengkmi, nangka ka MYF, ka WYF, at ka UHM. Di mani step nakaliang jong iki sembhalang po West, dap jing sokya, ako bagay aktif, wa way kontraktor kibagi khot bajo. Lawan ra ikidakhar nadu menin pagtray ya jadi dia pandal hangge po modal ni stoy ti nakliang jung kum kiseng balang lawan menin step bagi lawan ra ha kebede bat ikut isla ba di ki bawan tray hanne ki bubun ki de kidakhar ha ka jing wan ra jadi kum kiseng balang gila bubun ki nong prehan di tempat pendidikan di tempat Islam. Iha atau jing ya keren le jongi nak kalian jongi kisah malang ila pagsange no ikini ki dekat dompiang ikut Islam ban menteri. Nak kalian jong ni kontraktor la tempat ini ban sya menteri ketika pandal ni ketika kam ka bula sim baun pendiang ikut Islam. Nak kalian jongi kisah malang Apo West Khasi Hills District layo pan persangnya bagi laong ya i bakat banang pot pendiang ya ikut isla minum sya belele ru ya kadi kopor ha kaju kopor na kalian jungi tu pisang balang Apo West Khasi Hills District ni pau kajing persya yang ule kontraktor ha kaju kopor ba nadu nang ni sakmat nada ule ci gibenta jong ka rikasi lade ha gibenta jong ka bri new trip nada open trade di ban kemau ban pendiang ye ki kot isla pada kaju ko poro misngau ban ong ba ya ke labor department ba isu ya ki kot aku bide ke nong trade dai ban tha itu kontraktor pada kiwan apo jong ke district lani apo jong ke jela jong ni kino ki kontraktor ki ba pentre kam kamut ke ban pendiang ye ki kot isla ha ke bide ke banaba markum kumbangi ka jai benriu ka jongi kadai ka jai benriu ka bang im ha ka sik sedul dinak liang jongi ngim dalile ngim kwa ba tibanabar kinwan ban tuklar dan ban le ka bomon ha ki jaka jongi namar ba sibun di parado parasnam ka jongi ki bala ban tri ban ta ha bede ba kadai ti kata kadai ka jong kwa jongi dinak liang jongi ki sang balang po West Khasi Hills District ni sokya ha kadai ka por kajingwan jongi ha kadai kapur kamdei bangi thumu banto pria ya no ndai isu ka jongi kum kiseng balang kolong panyada na mata kari bekerja inreu wa ki bawan na bar kimdei ban wan muslia dari ki bawan na bar kimdei ban kidei ban biang ikut islah kata kadai ki jengkwa ka jongi ha ka jingwan ka jongi ha kadai kapur kadai na mata kata kadau ingas ngopan putpau bah kadai kapur nakaliang jongi kum kiseng balang di persya ru ya ka sinong kabla ai jingbet hangni haswa ban ai jingbet la dei ban wan jingtip benya hatu ni nong pentrai kam ya kum kini wanra ne emi ke dekat
Amar ba ka jingwan jo ki banabar ka long ka jingmai ka dong ka thang ka jong